आकाशवाणी इम्फाल R.K.Gorani na pau pajari ahanbada maruoiba pau numit humni chathagada ayurveda parba rajapalagane sanangasi Imphal gi city convention center da hawdokre Manipur da hauji covid ki active case kontra taret leiri ing kumjale singani kunmanga fawbuda leba ashtagi tb leina pungmut muthanaba sarkar na pandam thamli amasung pradhan mantri na hairi maki sarkar na hagsel ge mari leinaba infrastructure sing sengot pradanatana miyambu leina ke adi ngak thoknaba thabak paikhatli numit humni chathagadaba ayurveda parba rajapalagane sanangasi Imphal gi city convention center da hawdokre ayurveda parba ashida lemna layengba lemna hidak piba masung yoga training pibana singba yauri parba asi manungda ayush kabari laina wafam kaya khanghan mangamnaba exhibition amasu pangthokani Manipur da hauji covid active case kontra taret leiri haukiba pung kunmai de myoi mari nauna positive oikhi aduga covid na myoi tara tare na naba fakhi Naba phabagi sang sada ma phutan pandasmik mari ni COVID vaccine kapi khongjang da hauji phawbada COVID vaccine dose la kunthani thoi lesing amaga sa Manipur taret raija asida kapkhre madugi manung da anba dose ki oina lak tara tro lesing kunthra tro subna ma phudrani pan ani suba dose na lak tara hom doi lesing tara ni thoi sam hum phutaruk amasung precaution dose na lak ani lesing yang khaini thoi sani pan hundrani pan kapkhre Meghalaya gi Mukhyamantri Konar ke Sangmana hairi Assam ga ngamkhagi matang da je enable lairiba asilosina na bagidamak regional committee ama semlagani masigi notification athuba matam da thoklagani Sri Sangmana paumi sing da hai mahangna handak Delhi da chatpa matam adu da Kendra Griha Mantri Amit Shah da Assam amsung Meghalaya gi ngamkhagi matang da zayet na lairiba adu athuba matam da losina na bagidamak anisuba tangkaki wari saba hauna na bigwafam phongdokre Amaromda Mukhyamantri Sangmana ngarang Silongda Meghalaya Resident Safety and Security Act ki online portal hawdokre portal asina Silongi tongan mafam tareta web based security system thamduna thabak hawnana bhonaragani ahanba phase ki oina Nongrin Hills Lapalang Nongre yauna tongan mafam tareta thabak hawlagani Sri Sangman hai asiguma makhal gi ek asina lamdam adugi miyamda thorak pukudong tibasing irai laina ngak thokpa ngamlagani Tabiriba Pawasi Akashvani Imphaldagini Rashtrapati Draupadi Murmu na Pradhan Mantri TB Mukta Bharat Abhiyan video conferencing khutang thakdokani masina ing kumjalesing ani kunmanga fawbada Bharat tagi TB leina pungun muthanaba pandam thamli Pradhan Mantri Narendra Modi na lebak asidagi TB leina ing kumjalesing ani kunthra fawi manungda pungun muthanaba thamliba pandam adugi saruk ama oina TB leina thingnana bi thabak kaya paikhatuna lakli Haksel Mantri Dr. Mansukh Mandavia amasung Haksel Raija Mantri Dr. Bharati Pravin Pawarna TV leina leibak asidagi muthatnabagi pandamda tongan matharum kaya pangthoktuna lakli Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi maki sarkar Haksel ga mai leinaba infrastructure sing sengot padanatana miyambu leina kyadi ngakthoknaba awareness piri Gujarat ke Surat jila da mega medical camp ama video conference khuthang thaudokladuna Pradhan Mantri Narendra Modi na hai haksang phana leiba haibasina tungi apaba punchi am oirakadoribani maram aduna miyambu masa mau phana thamna bhonabada sarkana akhanaba meng sangduna honari mahakna hai haukiba chahi kunlomasda Gujarat Haksel amasung ana layeng amari leinaba infrastructure sing sengot pada sing thaningai oina khumang sausile Raija asta hana medical college taramathoi leramadu hojik kunthra mathoi da hengat henbangamle Raija asta anoba aims thaki institution thambangamle Gujarat apaba institution kya leiduna leibak asibu sakol hanabagi maikai da lamjing bangamle hainasu Pradhan Mantri Narendra Modi na phongdokhi Ngaksel Mantri Rajnath Singh amasung mapal thorum Mantri Dr. S. Shankar na India Japan 2+2 mifamda saruk yabaga loinana ngasi Japan gi Pradhan Mantri Fumio Kishida unagani Dr. S. Shankar na hai Bharat amasung Japan gi marakta rajniti oibe hiramda maru mapang oibegi maru oiba adu hengalakli magna hai
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान के प्रधानमंत्री का हेना नकनब मरी थंबगा लोइनना लम खुदिमक्ता तेंगबांग पीनबगी वाफम चेना थाजब थमलखरबनी मागना हाई जापान के हान के प्रधानमंत्री शिंजो अबेना लाइबक थिबा थौदो अमदा लेखिदबा अदो नहुनना निंगसिंगलदुना थमोय सोकना नुंगाइतबा फोंगदोकली मंत्रीना मखा ताना हाई जापान अमसुंग भारत की मरक्ता मरुप मपांग ओइना शांति अमसुंग नुंगसि चानबगी मरी हेने चेसिलहलगनी केंद्र के रोड ट्रांसपोर्ट अमसुंग हाईवेज मंत्री नितिन गडकरीना बेंगलुरुदा नुमित निनी चथगदबा जाति थाकी मिफम मंथन हौदोखरे हौदोपगी थरमदा वा ngangbदा श्री नितिन गडकरीना हाई वाटर पावर ट्रांसपोर्ट अमसुंग कम्युनिकेशन हाइरिबा सेक्टर मरी असि हेना फगलबतदा लेबाक असके सेल थुंगी फिबम असि सुपर इकोनॉमिक सुपर पावर ओइबा ngamgani मागना हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगलान आत्मनिर्भर की सेल थुंगी फिबम फगलहननबा होनबदा सेक्टर असिना अचौबा मतेंग ओइरगनी मागना हाई लेबाक असिगी साखवा थरंग के थबकता टेक्नोलॉजी सिजिनबा अमसुंग अनोबो वाखलोन गलोइनना तुंगीदमक येंगलगा स्टेक होल्डर्स सिंगा पाउ फाउनबा हाइबसि यामनमक तंगाई फदे मागना हाई केंद्र सरकार ना गति शक्ति थरम हगदोपगा लोइनना लेबाक असिगी कनेक्टिविटी दा अहोंगबा पुरक्तुना ललोन इटिके लमदा खुदोंगसादबा कया मायोकनरंबा अदु कोहनबा ngamle केंद्रीय कोयले अमसुंग माइंस मंत्रालय ने सिंधुना नुमिन इनि चथगदबा नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ माइंस मंत्री सिंगी मिफम ngasiदगी हैदराबाद ता हौरगनी मिफम मसिंग मपुंग ओइबा पांदमदी लेबाक असिगी लेजरिबा मिनरल्स के पोथोकसिंग मरांग काइना पोथोकननबा होनबनी मिफम मसिदा केंद्र की कोयले अमसुंग माइंस मंत्रालय के प्रहलाद जोशी याउना लुसिंगबा कया सरुक यागनी भारतीय जनता पार्टी की प्रेसिडेंट मरीनी के छत्तीसगढ़ खोंगचत रायपुर थुंखरे रायपुर ngasi पांगथोकदबा दल की कार्यकर्ता की मिफमदा महाग सरुक यागनी मदुगी तुंगदा श्री जेपी नड्डा राज्य अदुगी बीजेपी लुसिबसिंग उनगनी अमदी राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ RSS की नेशनल कोऑर्डिनेशन मिफमदसु सरुक यागनी लेबा की मफम सिंग लोइनना महाराष्ट्र दंगसिदगी निमित तरहानी चथगदबा गणेश उत्सव पांगथोकलगनी तोंगान तोंगानबा गणेश पंडल द मियामना गणेश पुखरमनबगिदमक सेम सानरी राजनीतिक लुसिंगबा कयानसो गणेश उत्सव बसदा सरुक याननबगिदमक थौरांग तौनरी महाराष्ट्र की मफम कयादा गणेश पूजागिदमक सिविक बॉडी कयाना पंडल कया सेमदुना मखल मथेल लेथियंग क्या लोइनना सेम साबा लोइरे राज्य की टूरिज्म डिपार्टमेंट मुंबई की गिरगांव चौपटी उत्सव असी पांथोनबगिदमक सेम सारे यूनाइटेड किंगडम की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II लेखिद्रे मसागी चई 73 सुख्रे मांगना चई 63 चुपना लेबाक अदि महारानी ओइरमी क्वीन एलिजाबेथ II न ख्वाइदगी पामजबा मफम ओइखिबा समर होम बालमोरल कैसल तमाक लेखिदबनी माकी मचा मरी मसु निपा अमसुंग मसु सुरल 12 लेहौरी प्रिंस चार्ल्स ना यूनाइटेड किंगडम की निंगथौ ओइरगनी क्वीन एलिजाबेथ II न लेखिदबदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थमोय सोन अवाबा फोंदोखरे अवाबा फोंदोपगी वारोल अमदा प्रधानमंत्री न हाई महारानी असने हिंगलिंगे मतमदा पांगथोकनबा थबक थौरमसिंग मियोइबे खुनाना खक काउबा लेररोय मांगना लेखिदबदा इमुंग मनुंग अमसुंग यूनाइटेड किंगडम की मियामना नंगहौरिबा अवाबदा सरुयारी हाइनासु प्रधानमंत्री न फोंदोखी एशिया कप के 2020 क्रिकेट की दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सानिखिबा सुपर 4 की अरोबे मैचता भारतना अफगानिस्तान बुरन चाम अमदा थोइरे थोइनेनबगी पाखुमदा रन चनी तरहमदोय लौगदबदा अफगानिस्तान 20 ओवर्स विकेट निपान रन चाम तरामाथोइदमक लौखी सुपर 4 की अरोबे मैच अमदा श्रीलंका अमदी पाकिस्तान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दा ngasi numitang pung 3 makhai sanagani फाइनल मैच नोमाइजे निमित सानगनी हौजिक अरोबेदा मरोय पाउ अमुक हना निमित हमने चथागदबा आयुर्वेद पर्व राज्यपाल लागनेसन ngasi इम्फाल की सिटी कन्वेंशन सेंटर दा हौदोखरे मणिपुर दा हौजिक कोविड की एक्टिव केस कंट्रा तरेट लेरी इंग कुमजालेसिंग कुन मंगा फाउबदा लेबा सिदगी टीबी लाइना पुमुत मुथतनबा सरकारना पांदम थमली अमसुंग प्रधानमंत्री न हाइरी माकी सरकारना हक्सेल के मरी लेनबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग सेमगतपदा नतना मियामबो लाइना क्यादी ngaktoknaba थबक फाइखतली पाउ लोइजरे।